Znači, 4 popodne, evo ja ustajem još malo posle dremke i pičim na aerodrom da skupim moga brata Lazu. Iz uza. Ali u mesec dana idem da ga skupim najveću kišu zadnjih mesec dana i pošto moram da gledam navigaciju, moram da koristim telefon, imam ovako zip kesu. A stigao sam na aerodrom na greeting area i čekam Lazu da se pojavi, sletao je 5-4 minuta, to se vidi na ja sam ceo mokar, znači ceo sam mokar, ceo. A few moments later. Ajde bre, Lazare, ajde bre, ajde. I pozdrav svima, World Traveler, fucking, ne znam šta sve da budem, mislim, vi ako hoćete ovo gledati, ako nećete bolje ja ostavljam samo za sebe, zapratite me na Instagramu, moj novi Reels izašao, social media marketing, u Jorgovan malu sipam 2 prsta ovako, ne 2 prsta ovako. Johnny. Ćao, vete. Može pitanje, ako pogodiš koliko košta ovaj 100, dobijaš majicu? Može. Šta misliš? 20.000. Nije. Ga glupi Laza. Lazo, Laki. Da li će pogledat gore? Nabivam. Da te vidim kako nosiš džube, brate. Da budeš prolazan. Mora se plati renta. Čekaj, da ćemo ja sam da se vratimo na mjesto Zuru, brate. Baš ti Zuru. Idemo malo tu dok smo se malo podružili, popričali, pa nisam teo se smajem da snimam. Idemo sad malo da se provamo, čisto lagana atmosferica, malo kroz gradić, neki sok čaj, da se zvekne i to je to. Pa ću, da vidim ovog. Stegni. Zuzja. Ja da ću da ga stignem. Da ću da ga stignem. Moj, brat. Ajde, čekaj bre, vrati se nazad. Ajde, čekaj. Juža! Evo. Bravo, nema kiša. Malo kiša. Baš vrlo malo, čekaj. Tako. Vrlo malo kiši. Kiši. Desno. Levo ne bi ni smeo. Idemo malo da igramo bilijara. To jest on da igra, a ja da pokušavam da igram. Suza! I nešto, znaš ono ko kad šegalj ti, onako opa! Nisu dobri pa samo kad... Ajde. Brate, si normalan? Aj, kreni se da ti vidim dres. Kreni se. To, a drži, Lazo. Sad uzmi ti, drži. Pa snimi moj dres. Putler. Čili bakic, bre. Znači, rekli smo ko izgubi, ređa kugle. Zuza! Ajde. Ili koliko zabada ovo, ili koliko ti loša. Zabada kad pustiš klip. Ne, zabada ti na 0.7, brate. A to?
Da bude odzumiranje. Šta čekamo, brate? Ajde. Hoćeš saobraćaj? Koliko ti ovo snima, brate? Janka? Nemoj toki saobraćaj da ide, brate. A šta radiš s tu ruku? Gle, neće mi stane, brate, si vidio? Treba me zgazi. Gle, neće mi stanu, brate. Za malo me zgazi, burazer. Treba sam da dignem ruku, a? Da, malo digneš ruku da se javiš. Gdje idemo sad? Ja da znam, ja bi otišao tamo Idemo, već. brate, bodemo negde. Evo da pozdravimo ove na... Evo ih. Žuža! Idemo, tražimo negdje da popijemo neko pivo. Neko pivčince. Ali iskreno imam bolji dres. Ajde, imaš bolje. Imam to. Ovo neću izbaciti. Šalim se, ću izbaciti. Lol. Čuj, javi se iz Bujvijena, brate. Ja sam se javio, ne znam za šta sam se javio. Ne znamo ni za šta. Evo ga majmunče, a ovo je kurva. Snimio sam i kurva. Neka druga, bačo, neka druga, eno ona iza. Aj. Nemoj. Moj mačo, stavi pod prostitutke. Stavi pod prostitutke. Moj brat ne može da odvede kući ni prostitutku. Evo ga moj bađa priča s prostitutke, brate. Baćo, pitaj pošto košta. Pitaj baćo pošto košta. Jeo, majko mila. Evo, odvele ga, gotovo.
Nema pare, on nema dinar, sve pare su kod mene inače. Sve su pare kod mene. Review razgovora, šta je bilo? Znači ti dođeš i kažeš... I don't see your boob. I don't see my... Šta ona kaže, ajde? Ne, čekaj, ja je pitan how much i ona kaže 2 miliona ili koliko je to? To je 100 evra. Manje, 80, manje, 70. 80. I ja joj pokažem ovu sliku i ja joj kažem this is me. How much right now? I ona kaže how much do you want? Ja kažem 1 million. 1 million. Let's go. Može, znači spustio bača na trbušnjaci. Ako vam treba salesman, znači neko da vam proda Čekaj, stani, drži. ovo, Bača servis. spustio 50% na trbušnjaci, da vidim ja koliko bi mogao da spustim. Dobro. I još ovo ko gaće da mi se vidi dole. Ovo je bac. Meni bi rekao 60 miliona. A? Pa da baby sleep. Vrati na početnu, na tan. Kako je bilo u klabingu? Znači, kaže u 54 ili ti 54. A znaš u Konjički kad se slikaju ispred ono i napišu sve u redu petak u sredu. Jer u sredu ima Seka Aleksić. Moj bača i nakon izlaska u grad pregovara, ajmo. Pregovara moj bača. Ajde Lazare, brate, ajde. Moj brat Eric Rose ima da zakuca večeras. Ali samo kaže za 20 evra, kaže imam 20 evra, ne više za 20 evra, kaže imam... Za 20 evra, kaže imam... Ajmo. Ajmo Lazare, ajmo. Moj brat gi samo napinje, brate. Samo gi napinje, brate. Ajde be Lazare. You have to come with a name. You have to come with a name. What's the name? Number one. I know, he fucking got it. He fucking D-Rose. Where are you from, bro? D-Rose, bro. Fuck Fucking D-Rose. yes, man. Where are you from, bro? Fuck Chicago, by the way. Yeah. Detroit, Rock Kate. City. Fuck Kate Fuck Cunningham. Chicago. Why? Kate Why? Fuck Chicago. Okay, fuck Fucking Chicago. Detroit, bro. Detroit.
gotta understand the Kate rivalry. Cunningham. The rival. Yeah. Kate Cunningham, yeah. You gotta understand the rivalry, bro. Okay. Fuck Chicago. Yeah. Go Fuck fucking Chicago. Detroit. Bojan Bogdanović, you know? Denver Nuggets. We want Denver Denver Nuggets. Nuggets. Hey! Bro, are you traveling here or work here? I live here. I work here. Yeah, me too. He's You do? traveling. I'm digital nomad myself, so. Yeah, well, What's your name, man? My name is Luki. Luki from Luki. Paris, From right? Paris. Yeah, Ivory Paris. Coast, DJ Didier Drogba. Drogba. Overall slow. Yes. So we're here in Vietnam, Ho Chi Minh City, right? Yes, Ho Chi And Minh we're gonna City. do what? Come on, we will sleep. It's not party over, man. I'm joking. Da se razumemo, moj bađa opet priča s prostitutke, znači, ajmo. Na spavanje. Kako se kaže? Nije žvaka za seljaka, brate. Nije žvaka za seljaka, eto, to ću samo da kažem. Možda je Zaječar, možda si ti izašao iz Zaječara, a Zaječar iz tebe neće izađe nikad. Nikad. Pođi u McDonald's. Svuda pođi u McDonald's, dođi, brate. Znači, kad se budem osvestio sutra preko sutra, ću da ispričam ono što se kaže reviews, odnosno impressions, odnosno ono. Pošto ću da snimam nešto, sam da snimam 10 dana sve, pa ću da napravim jedan vlog, ću da isetkom u delove. $5,000. Dok prestani da me gađaš, brate. Pa čo? Pa pogledaj me! Lokal lemon. Šačko. Na šta jebeno liči. Ej, ovo je 28 dinara. Čekaj, stari, Ovo se loži. moj ispričam vic, brate. Ajde, može jedan vic. Može jedan vic. Čekaj malo da se... Kaže ovako, došao cigan na kiosk da kupi Slušaj, lutru. slušaj vic, slušaj vic. Slušaj, došao da kupi bingo. I kaže, daj mi onaj loz, znaš, a da se završava na 64. Kaže, što bre, tako, ma na 64. I kupi on, završava se na 64. I sutra dan on dobije 5 miliona evra. I dođe na kiosk da časti, znaš. I kaže, pa slušaj, pa ćemo ovo vic. I kaže ovaj na kiosk, ma brate, ne treba mi ništa, sam mi kaže, kako si znao da će se završava na 64? Pa kaže, sanjam ti ja, brate, jednu pustinju. I u pustinju 7 belih konja. A na tih 7 belih konja, 7 prelepih princeza. Kaže, dobro i pa pomnoži. Znači, otključena vrata i vrate u kuću moj brat Milan Vajić, ja se vraćam iz grada, a on u 7 ujutru igra Dota. Mićo, kaži nešto. Jel pobeđuje vas? Vratio se. A Milan da siđe, a Ivan da siđe po sebi. Moj bača kako spava, brate. Da snimimo moj baču kako spava. Moj bača, brate, se zakucao.